Murimu wa kansa ni umwe wa mirimu iria ikoretwo ikigumira muingi no gatuika murigo muritu na makiria gwakinya ni urigiti kuona marihi makoragwo mari iguru makiria. Umuthi bururi wa Kenya ni unyitanire na thii yothe kuririkana andu aria magumirwo ni mithemba itiganite ya murimu uyu, undu umwe na kumurika makinya maria thirikari ikoretwo itashukitie ma kuhurana naguo. We lose approximately 75 Kenyans every day from cancer-related deaths. Ihinda-ini ria thiku ithatu, Ministry ya Ugima wa Mwiri ni ikoretwo ikiheana motungata ma uthurimi wa murimu wa kansa gutari marihi kuri airitu agatagati ka ukuru wa miaka 10 na 14 mamukirite njanjo ya kurigiriria kansa ya njira ya uciari niyo HPV. Atumia 545 makorwo magithurimwo kansa ya nyondo undu umwe na ya njira ya uciari, na warume marathurimwo kansa ya nyondo undu umwe na kansa ya muthiori. Mukisikia uchungu mahali hiyo si kawaida, tafadhali take further action, see a doctor. Tunataka mkuje msimame hapa mseme I went early, I was diagnosed early. Every year 42,000 cases are diagnosed. If you break it down, that is 115 per day. Mihang'o ino ikoretwo igitwarithirio na mbere mwena wa Kasarani guku Nairobi, undu umwe na icigo ingi bururi-ini, muingi ukiurio gwitikagira kwiyumiria guthurimwo niguo gukurana na kuhota kurigitwo murimu uyu tene mbere ya utheremete. Gukirikana namba nene ikoretwo igikinyia thibitari-ini riria murimu uyu uri stage ya 3 na ya 4. Kila facility Kasarani iko na hiyo vaccine. It is offered free of charge in both government and other institutions. Kansa ya mutwe undu umwe na ya ngingo nicio cionekete gukorwo igumiire aikari kaunti-ini ya Garissa. Ministry ya Ugima wa Mwiri ikiranira guthie na mbere kuhuthia motungata niguo gutigirira mukenya wothe ni aramamukira na njira ya raithi. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.